Atongoria matiganite ya ngwataniro ya Kenya Kwanza no mathiete na mbere na mihango ya kumatha kura iturini itiganite cia bururi ona thenge ya gukorwo munini wa President William Ruto na mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi mari icera-ini bururi-ini wa Amerika na Ngeretha. Musifanyie Mudavadi interview vile tumewafungia kwa chumba kimoja, wako na Ruto huko. Things are good. The president is in that room. Mwenye atamfuata ako kwa hiyo room. Muthenya wa umuthi Atongoria ya magitwikania matura ma Shinoi mwena wa Navakolo kaunti-ini ya Kakamega hamwe na kiharo-ini gia thukuru wa arutani wa Eregi kaunti-ini ya Vihiga. Hindi ya icera riri kaunti-ini icigiri Atongoria ya nimoritie mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka atige kwagaga kiuteti na kiria maugite ni gwitindikiriria retindikiriria ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja iria tongoretio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Nakwambia Kalonzo, sahau yaliyopita, wachana na huyo mzee, kuja tukae na wewe kwa Kenya Kwanza tusonge mbele. Atongoria ya nige ni matugiritie murugamo wa mutongoria wa chama cha Kazi Moses Kuria thutha wake kwanirira ati ndangirutithania wira na ngwataniro ya Azimio la Umoja riu makimuria aingire ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza. Ningependa kuomba Moses Kuria ameshajiunga mkono. Tungependa Moses Kuria akuje aunge mkono Weta, Ruto na Musalia. Magithina mbere na kwihurira marebe atongoria ya ni mokiriire mutongoria wa ODM Raila Odinga makiuga ihinda ni ikinyu ria kugia na murugamo wao wa kwaga kumunyita mbaru ihinda-ini riri kuona makoretwo mamunyitiriire ta mutongoria wao no ni acokire kumatirika thutha wa ngeithi ciake na President Uhuru Kenyatta. Asking Mr. Kuzimia, this time round, you must accept defeat in the hands of Kenya Kwanza. Nataka tukuambie leo, tukilia katika shamba yetu ya Waluya hapa, kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 Sandi Sheke itakuwa. Hamwe noguo muingi wa gicigo giki ni uritio gukagitira kura cio githurano-ini kinene giukite makiurio makeyumiria na njira nene gugaikiria kura atongoria ria magakorwo makihuranira iturwa ngurani rungu rwa ngwataniro ya Kenya Kwanza. We as Kenya Kwanza have absolute trust and confidence in the institution of IEBC because we know and we believe that they will be able to deliver a free, fair, credible and verifiable election